solo dame nomos hakmatek na enian ba imi hot ho mal timor ansir hot. Hambut fale ho hau amo Venâncio da Costa Pereira e o programa Lia Maxoin ho Jesuíta Sira. Itatama onava domingo 25 de junho 2023, 12º domingo, tempo ordinário, que tempo baibain, que tempo comunhão. Evangelho fonte na fati hosti é São Mateus actuir hanesané. E a tempo neba Jesus dihamba apóstolo Sira, que tatau é Sira, que tatau ba é Sira, pasala iha buat sumik ida neve sei lahetan. La iha buat ida neve é sei lahatene. De hirak nebe haudihan subar ba imi sei haklaken ba ema tomak. Lia nebe imi rona daudau, imi sei ba haklaken ba umakain tomak. Que tatau sira nebe oho isin, mai bela oho clamar. Tau kliliu ba ida nebe bele halakon imi ne clamar no isin iha inferno. Ema la faan manu ki krua ba osan doi tira. Manu ne ida sei la monu barai. Wanghira maromak lahakarak imi ne fuk lahan mos surahoto nune duni. Que tatau imi foliliu manu fuik barak. Ema nebe hanai hau iha ema seluk nelet hau mos sei hatene nia i hau amang nebe iha lalehan ni oin. Mabe ida nebe heli hau iha ema seluk nelet hau mos sei lahatene nia i hau amang iha lalehan ni oin. Uma wali dobin sira lia maksoin. Maluk sira. Iha domingo dane ita buka atu aprende husnei maromak iha harohan. Ita buka aprende atu hatene o insa harohan. Reza tid maromak hanori. Nah, ni maromak hanori ita batida bolnaran aprofundamento ita ni fuan nian. Tama ba klian aprofundamento ita ni fuan lara nian. O insamak ita haklaken na maromak nia futar lia fuan. O insamak ita buka atu harohan lihus maromak futar lia fuan. Imagina ita ni maromak ida encarnado pessoas Jesus nian ni mus reza ma ita. Nasi tarona iha semana sira, domingo sira, loron sira, antes de Pentecoste. Ne maromak ida encarnado Jesus reza ma ita. Ora ita nessa ema cristão católico, ne maromak bolu ita atu sai na fati, atu fona fati testemunha quando Jesus Cristo lhe tem moris loro. Na Jesus rasik ou também sama Jesus dihan ba ita kata ita serneting que sai testemunho vivo quando bania. Buat bem ita qualia, buat bem ita dehan, buat bem ita halo é sempre nia conteúdo de Jesus. Dalla barak ami sernei lulikne, ami ser madre, padre, frater, ami colia kona ba Jesus, colia kona ba maroma, lius amni reflexões, lius amni homilias, lius amni partilha sira. Ne buat sernebemak ami reflete, buat sernebemak ami hatene tuir amni bele, buat sernebemak ami experimenta. Mas bem ne maromak bot, ne maromak as, ne maromak klean, ne maromak luang liu na fati ita ni compreensão sira, luang no as liu na fati ita ni homilia sira, luang no naro liu na fati do que ita ni entendimento que ita ni compreensão. La iha ema da tu explica ne maromak hanesan maromak ne duni. Maromak as liu ita ni explicação. Se ita consegue explicar ne maromak de maneira ida detalhado, então ne maromak ne sai te fala nessa matéria. Maluk dobin sira. O ita buka atu fo testemunha quando ba nem maroma ni presença ali tema ni moris. Ni ida na be mak fo testemunha ma ita quando ba ni aman. Ni ida na be ma harohan ma ita mos buka atu o insa fo testemunha quando ba nia. Li hukera susi exemplo sir ni apóstolo sir halo e sir ne tempo. Ita continua moris atu ita ni moris ne tama ba a profundidade da, aprofundamento ida. Ne be ma kliang ita ni fuan. La o state superficial ita ni le fuan sira. Mas be li liu, buat ne be mak sai si fuan atu ita manifesta loro ni moris. E evangelho de hoje Jesus hanoring ita que Jesus der me ita atu le bele tau. La bele tau pa buat mundo nenian. La bele tau pa buat kroat mundo nenian. La bele tau pa buat politika mundo nenian. La bele tau pa buat at mundo tuda ma ita. Ni husu ma ita kata buat na kukum buat at buat foernian na bema de dala barak halu tatau serne fatin mag inferno. Mas buat na Roman, buat santo, buat diak tebes nian na bema halu ita atu lori moris ba malo, lori maromak ba malo, fo moris ba malo, buat la lehanian. Tambane graça importante de bita husu e domingo ne makina ne. Fiar hine maromak. Tamba nia foma ita, nia hanoring ita, kata ita sana importante. Ita sana sa tesouro ita sana fulling as ita.
Se nia ida na bema que bele fo moris ba manu fui xira, nia mos fo moris ba ita. Di hantang ni se sura ni hatene ita ni fu klahan to ita ni ai. Maroma conhece ita, dia acredita conhece ita ni an. Tamane maluk to pensira. La bele moe, la bele tau, la bele baro. Atu tau na fate infiere hene maroma. Fier na fate hene maroma. Tamba husi maroma ita sente, ita experimenta, ita simu buat masak manek, no buat masak dia kona ba moris. Tala barak ita buka tu hatene ni maroma kena nestan ita ni desejo humano ni atu hatene bot todo quedas. Mas ita sempre hasoro dificuldade, ita sempre hasoro desafio quando va conhecimento quando va maroma kena. Então maluk sira. Por simplicidade o harai kan ita husu nai o hanoring anu o insama natureza. Oração de beni hanoring ita natureza te comunica na fatin honia li Jesus Cristo hanoring ita ne mag oração a minha mãe. Atu loro ita husu ni maroma forma ita pão de cada dia. Atu ni nara ita hanai hi ita ni moristoma. E honune soi ita ne clamar e soi mes clamar celo. Atu ita level mundo ba tentações mundo nenian. Atu ita ni fear bania level desorientado. Atu ita ni esperança bania la lacon. E é Jesus ita ne bem maroma encarnado ne ita hutoto hetan salvação. E é tempo agora, não mas é eternidade. Desejo bem um bom domingo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.